Туугандар, ассаламу алейкум, урматтуу мал чарба көрөрмандары, саламатсыздарбы? Ушул экраныңызда турган биринчи туут музоосу менен уйла сатылат, достор. Назар салып көрүп туруңуздар. Жалпы саны 3 баш, 3-өсү тең музоолору менен туугандар, эркек торпоктору менен. Мынакей биринчи туут көрүңүздөр. Чүй облусу Сокулук районунан чыгып жатат. Бүгүн 6 апрель 2026 жыл. Караңыздар, бул кимди ким ушундай уйлардан алам десеңиздер, чалып байланышып, ээси менен сүйлөшүп алсаңыздар болот. Доставкаларын уюштуруп берет, ушундай келишкен биринчи туут кунаажын туугандар бул. Андан кийин мынакей ушул музоосу менен сатылат. Караңыздар туугандар, видеого лайк басып, каналга катталганды унутпаңыздар. Көрүңүздөр, жалпы саны 3 баш, андан кийин ушул дагы бар, торпогу чоңоюп калган, бука торпогу менен. Караңыздар, достор. Бүгүн 6 апрель 2026 жыл. Барып көрүп алам дегендерге Чүй облусу Сокулук районунда турат. Анда эмес ээси толук маалыматты берет, чогуу көрмөкчүбүз. Анда кеттик, достор. Жакшы уйлардан чыкты туугандар, мынакей. Болгон 3 баш, музоосу дагы чоң, торпок, эркек. Көрүңүздөр. Маалыматты аягына чейин угуңуздар. Анан чалып байланышып алам дегендер болсо алсаңыздар болот. Ушул биринчи туут кунаажын сатылат. Таза алатоо. Чоң төстөн аргын болгон. Музоосу эркек. 6 күн болду тууганына. Азыр 18-20 литр сүтү бар. Бою чоң. Бою 1,40-тан ашык. Жоон ушундай эттүү кунаажын ошондо. Ушундай сындуу. Төстөскө иштейт. Азыр уже атөктөрү кетип анча таркап калды. Теппейт, жоош саагынга. Көнүп калды саагынга. Мына киндиктүү соскалары баары рабочий. Мына жумшак, чоң-чоң. Мына каналдары, киндиктери мына. Породасы вообще мощный. Кимде ким малдыкы болсо көрүңүздөр, жаш. Мына желин. Мына каршы калуу. Тиши 4 тиш. Кой берсең баланы. Baası 300 000 so'm. Kemi var. Mına muzoosu erkek. Muzoonu da jakşı tudu, çoğun muzoo. Kunajını görüyorum. Vaşe küçtü kunajın. Kimdeki maldık olsa görüңүздөр, mına taza mal karmayın degenler. Muzoosu da erkek. Az 18-20 sütü var, buyurursa koşot. Enesi 35 litrege çeyin süt berip жүрген kunajın. Uydun balası. Dört diş. Bak. Öte çoğu. Karşıgaları da moşlu karşıgalı. Ulan jelinler. Baası 300 000 so'm. Can başlar. İkinci numara şu. Buru işi suyu satılat. Tokol. Жақшы желіндері төсөсказ иштейт. Сағынға жоош. Эркек торпогу музоосу бар, музоосу бою чоң. Бою 1,40. 1,40 ашыкта чыгат. Üçüncü tuut. Өзү кайра 1 ай бооз. Üstüne nasıl yemeğe olamam.
Soskalar. Soskalar var ravoşi. Soskalar yumuşak. Sağın ayağı coş. Gindikleri. Kanalları. Moşnu. Namuz olsun. Erkek 2 aylık. 2 aydan sel açtı. Moşnu. Uruktuğa da jarayt buyursa. Bul da tokol şüyüz. Uruk kuyulgan. Namuz olsun da tokol. Uy kayra 1 ay boğuz. Uydun. Danlı imamiyet hazır. 18 20 sütü var uydun. Boyu çoğun. 3. tuğut dişleri caş. Kimdeki mallık olsa görünüzler bunlar erkek muz olsun ben. Nasıl dişleri. Badır hayatlar. Sevgili dişleri neyim ki tengri atatma. Basın 315 bin sıra atam. Düşürüp verem. Muz olsa da çoğun koğan. Uydun sınlar. Uydun ciğerlileri. Nasıl bu? Şuna bak. Üstüleri de deyiz. Apetitleri züver uydun. C3 dişleri sonun. Buna torpak. Şu buruşuyuz. Can açma iki diş. Bunacın satılat. Erkek muz olsun benim. Muz olsun uşul. 3,5 aylık. Tazlaşıyız. İşk üstüne yaşlı yeniden çıkıyorum. Yemet. Hazırkı bu. Muz olsun. Jetilesen kunay. Boy 1.38 40 kunacın can açma. Şş. Şş. Kunacın uçunda. 15-16 litre süt var. Kunacın. Sağında coş. Kunacın. 2 ayga jakın boğuz kayra. Üstüne yaşım deyini olup kaçırılgan. Erkek torpoğu mene. Muzolun can başları, butun yoğunlukları. Şepara da azmış diyor. Tokol. Basın iğne olan basın 315 bin sıra atam. Kim var? Buyursa uruktuğa. Sanırım küçük mal jarap alatına can başlar. Muz olsa öte küçtü. Tazlaşıyor. Beldi. Buna can başlar. Uzunlukları dağı. Sonunda. Bu yeni olan bağısına 315 bin sıra atam. Bu kayra boğuz. Kayra üstü önüne aslında yeni olgan şu iske. Baylar şu.
Boyu 1.38-40 boyu buna. Soskalar yumuşak. Öten işte buna. Tepeyi sağına coş. Buna gindikleri. Buna kanalları. Dişini açsam. Bu can açma. Buyursa daha çoğun öt, öz öt bul hali. Gelecek var mesela. Sıncağından daha. Moşni. Aldı dağı ikinci numara eko bir koronuku. İyicesin de. Ana. Muz olsun. Ay canar. Bunun da bağısı 315 bin. Kim var? Jetoblaska dastavkası var. Dastavkalarını uyuşturup böyle kuda kalada. Ana.